Yama munyina wache emra bedwem esobre ewie se ensema odro ayaboa no ene anope besomo ese bedwem kase na nsema de eba ne edi wakotene bi ene se abanso afohwe akonto nsem so atebedwekom sie ye nhwemu ene sakraye efa kwan a okadafo de odwuma ewo oman emu saso na labone senior high school ya eja etomu nso no sem no kase contractor ko ya wahase emu odwuma na dmofo so ede adoye de akoma school no we ne semudo bi na no pai yere somuo ese bedwem kase medin de akwasi ensia fensem no echiremoniye abanso for ya wo hwe oman akonto wo ensem so manyafo Joseph Bukari opani atebedwoko bi se sabedwoko no enya sakramu ene hwemu fa kwan a okadafo du odwuma se na be ya betumi amamra no emu aye de ata odwuma de a wodi no echi Adwoa Sarfo a ono na hwe ahyen enyuma so eye transport Joseph Bukari nikpe epa committee a womo ebehwe ayemu sakremu emra a ebema eye omanfo etimi etwi eye moto no odi tudwa se sanhihye eyade a ebeboa pa ma omanfo enya enyuma aye emebunu no na omo besa enya eye entitie so aka ho. I said that we made a promise that we're going to amend the law that prohibits the use of motorcycles and tricycles for commercial purposes. So that is the portion of the law we are going to look at to review it and allow the use of motorcycles and tricycles to be able to operate as a fee-paying service in the transport industry. We are looking within a period of 3 weeks for them to do all the stakeholder consultations, for them to bring all the ideas and the suggestions that will facilitate the amendment of the LI 2180 so that we will get our young people who are desirous to use motorcycles and tricycles to earn a living engage in that enterprise. Bese na kakra bi ntem nie ana manebo beto dwa se wode wani kire Labone Senior High School a ojatana bi ato school nim amajapade ahye enye asemkuma eka bi ma ban so afo hweman edison ensem so omanyafo Haruna Edusu eboana eko school nim adona kasa di kohwe sene ohaw ato adesuafo ene school nim penefo ede afa ena amene kasa yi contractor behwe etimi esi school no be ahodo a ehye no epenefo akanetiko amana kosi school mu ahase ene adwuma sanso ana torenche mboa anymeku mechire National Disaster Management Organization NADMO epenefo so di adoye akoboa school no Adwoa Senior High School eja oto ha onamdo oma guest dormitory ohyewe Minister of Education ba ha beka de ohwe de enumanimu ya obesiesie dan no nampa contractors aba site a wohwe na wasiesie dan no amamafroma no wetum eye bebi was wotirato nde Deputy Education Minister Clement Parker oni nadmofo damanso na Regional Minister Greater Accra Regional Minister wabaha nzama bi beche school fu na wanzama ahyew no da minsam yezi but the one here say ye be siesie dormitory no na enkwara no o ma san akom dormitory ye be boy homoden se de be ya o mewie dormitory no ntentem yera se de be o be sa be dormitory NADMO director another NADMO boss no so the two go there say hweza wa ba na enimenim ya NADMO ahombo a waye ya wazereba za boson asen no ono na wazabe an immediate action. And so we try to quickly organize ourselves, and what we have on hand today is what we have brought to help the school bring some relief to the affected students. It doesn't mean that it is the end. Greater Accra Regional Minister as two go there say hweza wa kodna oyaza na soye no rohwe na watoto nzama amadanu etum asan ebegina ne na. But our priority is to make sure that the building is back to accommodate the students. And so you can see that the contractors are on site to make sure that Headmistress order Labone Senior High School ano Mrs. Akolo the two go there. Ye mane bia ehye ye ne nyina no omo di bia breyen. Enti de pese ye kan se ye da omo ase nyame hira ye nyina na fi ne ya ye be choro ho sese ya na ya start achicha ma ye manom ama omo ho adwodwo omo kakra adesua ne de ehye ase efide no da ya ma asem no so a ebeko de asem na chiri ne ya ma adom ahwefo na tiefo wona so ate kojo mensa abrampa na menze Enka de mrahye bedwani ma de hye wo dom kwabenya abato mpesua so eye Sara Adwoa Sarfo emranimni waba bonte de betu dwa se abra na apreapre ekoso ma hye dwafiem
efase abaji E-Levy atum anase enye tum no de na dwinsi osi anyina ne se E-Levy no ne de ahoyehia baga na fo so nti wan tachire de biada kwa me regret baako I will never E-Levy aye de bomb charge E-Levy E-Levy ban yentobo na aban pese yenjije nipa womanfo a ewo Ghana say bia wo ye momo bank to online banking that kind of niamano electronic transactions. Ne baye no anhyehyeye ne baye no esoro ho no ye mu bi no ne yesusu say emwa Ghana. You had that personal conviction. Exactly. So say E-Levy emwa yen esan say me baby ame me fi any baby ayetete me papa ofri grass and wako grace mu okay just ofri him and nyame aye no defo ene oba yen so no ne ode atete yen ne asore no ginafo eye charity eye se eboa ehiafo ye boa onibiefo enyanka na sebe minua me se na me hu E-Levy ni se me nam kwan hu na me hu on to body ko fibro kuman che so he body ni nyina na egu ho no wo boa no ko enu 500 Ghana obi me dwetre 100 na watoto a o se me maami wo ekura me sendi sika akoma no okotena so no wo sendi kakra na wanya na ne yatin na we so ene begina anopai samodro a yede besomo ese badwam kase no aha ene de nyina ebesie yeda aba yeba agode mu yeda bokata mu nsem eno chinspound de wo online portals awdro yebekenkan enso ede ama meka se ene sika on badwam no yede ehye ase enti ne live draw ene de ebro 3000 Ghana cedis 3000 Ghana cedis enti ni obe nyina ne se dial *281 hash *281 hash no select option 4 unya duru na select Adom TV ni wi a wo de twagum saa dodo bia pa bia twagum saa ba ko bia betwa bia 5 Ghana cedis twagum saa eti kejua e de agokansie no e ba na wi yi a ye be first live draw 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis first live draw 1000 Ghana cedis asem dika ebeba na wiye dia second live draw be brom and so 1000 Ghana cedis na for man ye de pensem so ba na wiye ya ye de last draw eso abro 3000 Ghana cedis no ya chemiensa ba ko fo betimi edi obi aso betimi edi ba ko na jan na weekend yo de akwa hwene how far eti kai say short code here *281 hash *281 hash select option 4 netwagum esa fako eti anopaye live draw ebe wakwa bia live draw ebe wakwa nya 3000 Ghana cedis ene eche na anopaye e obedwem so eti nyiwa fidie emfira na wakwa akomese owi ni yaso ni afram obi on sampa onu odi nkodim ya wonya first 1000 Ghana cedis ye da ho aba e ba beto so